Confederation of Reward mengi lokal dorbar kala yo ban pelong da kajing sam kusnam ya ki school ki bala mi ki kena ki bala pas ba haka exam HSSLC bat SSLC arajar pesau bat arajar pesan bat kentup kala yo ban ai kusnam kerpang ya kawai na kena pule na po Asarfi Academy Higher Secondary School penusla kami ba ai hun mauyong ka bala yo ru bandrung haka thup bapra na ki jipau jong ki bakan saitam na kajing yala ya ka exam HSSLC arajar pesan jong ka art stream kabakani ka kena pule kalawan ra ru ya kanam ka buram jongka school bat kumbalong mene lawan ban priang ya ka khusnam ka jongka da ka hemen ka jongka ya kani ka jingsam ya ka khusnam la pelong nin ka sngi ka chipau tarik una opra arajar pesan ha ka ying dorbar hall ningkit kuman chukro hangne bakidon khat wetli ki school ha po riwar mengi ki bala yo ban priang ya ka te ka khusnam Hakani ke jingsam kusnam la sakhi bana kalyang katega kenhun katokan ni kilapo ki sodar ber kirang basnong ki bana po katega than ki badai ru kinong yalam jong katega sing Hakani ka sngi usong konor uba penya ya kani ke jingalang uba jiten khongwing bad ubala lum lalang ya ke jingalang ban poi shakani ka kam ka ban penslur bat ai mensim ya ki khna pule da presiden katega sing uba Joyce James Roy Komolo Habayadai bat kinong kren la yo ro ka jingkren na principal ka school Maulam Presbyterian Secondary School Imisri Kentisha El Thongni bat na kalyang ka office jong video la pashat lem khendiat khensoj ha ka bayadai ha kani ka sngi ya ki sumbo jing tim la yo ro ka jingpen ku boram ya menteri ka hima khairim UW Nongrum Haba ajing keren hakani ka sngi ka Misri Kentisha El Thongni kala ai ka khubor shaki khna school bat kinong hikai baki dei ban don lightly ki mau kordor kata ka dei ka jing tip ka jing start bat ka jing suthu kini lightly kin ya dengkat Haba phai shakaliang presiden uba Joyce James Roy uloong bakani ka jing sam khusnam ka dei ban penslur ya ki khna pule ha ka bakala shai ka jungki kan phu kan phing kani ka riwar hi barokawai O Presiden ula ongru bau lakmi lenti banakani kathan kin mi ki engineer ki riu kraw hala ki jong ki kam bamangi ngin om don kam shu na ki briu ki banabar nreng la bayang hi na po kathan Komban syukdaw hangne baka senjuk kini kinong sensyar sinong hapo kariwar kala day kabala jumi syakmat ha kabaya day bat kajing upai ba ha kabaya mentahi kadang hap hapo kajing alam jong upa khomolo Education baka hapan long kumta kada ha kan po ban IP baka education ka ba mga magi mentahi generation ka bangiin Ngide bandon yang kami bagi knowledge, wisdom, but understanding. Kini kita lang kasi kita mau doa bagi dia banyak ya nanti lang. Harajing ya nanti pun kita kibri bagi bagi bat harajing nak understand. Kani balik kami punya knowledge, wisdom, understanding. Kani kaya kita naik kendi kita bagi tahu kami yang ayat kita kena school atau yang ni kinong yang lang. Mo ibalong pun ki principal, ki headmistress, jong ka school. Nanti kinong hikai, kita hikai. Kiba communicate bat kena school kiba hap kajing penya jong kena jong kena ikai nang tadi ngala kanong kasnong kata babahap hapo kajing penya jong sodar bat kirang basnong ma nang kari baka jatri babahap hapo kinong yalam bat unju hap den jong ni kiba bat ikam sorkar balik ang mukta nama bon sien ladang ngila don ka ngadong ka jinan jong sa kapapura ma ngila don ka kadran ka ba ngamla kan compare syo bat kiway then you should don't know ka knowledge but ka wisdom without understanding tara kajat bendu ka para ngakwa bangan rai kita bale school lang batay ni online na shop na ka shiki then nani nila long kibabat ya kita nong ngalong nong punya namta ngahapan rai ya kababha nakabantau kunong ikan ngahapan pet ya kamiat jo kena school ngahapan shim ha katerpeng na jongan kalau kumju ya kinong sinsya ya kalau kumju ya baro lata ya education ka jongan kadang-kadang kan knowledge ka wisdom kalong lenai without understanding ngam soto ya ongno ngam soto ya kini ya kinong yarak ki jongan school ngam soto ya unong ikai ngam soto ya kena school kamu balik no kita kajing start berapa coba kini dia gilong di pokok kan nang tadi suka neta bidang dan ni understanding henry bidang dan knowledge pimdan wisdom tak le no gilong di bangkot apa itu like itu nada kata kani ka understanding kadai bandan kajing ya nanti ka joki kita school teng Makran semangki kena school, anda bagi wilayah nanti ngidip banak dan jompi ngidan di average students, ma, ngidan di students di balong so talented, ma,
student ting ngidang ka comparison. Ni compare. Masih mau ha? Ipa jangan ingat sure. Ada sabtai. Kai ka bagi kai kalau kumbi. Kai ka bangangat gain akan knowledge ngade ban share lang sa iba. Kata nang share akan knowledge ka jangan. Kata ka wisdom ka dangdon. Kata ka dai ka bangiya nanti. Ni pada kita kisah le uno. Nado kita school. Ha dong di bawah ya. Ni buli yang kata sab ka jong kat pagi nang iyo kita ni kat pagi ang more educated andai ban ni ngau ka akor beli sikko atin isi akken balai ka akor ka hian without understanding. People don't understanding that. Pilong pun shibun ki degree jong pi sa pipiyo. Andai lada kata kajinang gusta ka pura. Kabamla te lakam yang along belum mandre jong pi. Kabamla te lakam ni ya ka akor buram mo sa kalau lihat doa. Kinong pule kita di kena sekolah. Te lese kinong kita di engineer, kinong kita di doktor, lese kinong kita di kita di officer lokal. Te ni german ma. Lengba jupi. Asyai pin sa penpo penpin. Ya kena ketai jiwa ini. Bagaimana ketai jiwa ini kerlong ke pau, kenang ke pau. Apa? Ngilapi yang lu, ibadah universitas, minta kamsu benua yang kita di engineer di mana apa? Nasi kita lor nenen, nado kita di nurse, kita doktor, minta lor bal. Nenen paling apa kami? Kariwan ini kerlong ke keraj berkonam. Ajeng sisa kalong kasihan ke peningkong yang panganyang hukum kini kiarisan pan ajeng keren kemat kinong hikai lani kemat kena school namari lagi ngapai getaway di project ibadai poblong ibadai ang sispas ni ana try dia tips ang gabla sispas ni dengan kami ada bahwa kirang basnong di sekretarisinong nangta kisah terpuru unta kata jadi kalong kepala yang panganjang hang ni akmat yang fikir kena school buat akmat yang ikan Maria Ladiru ngalayan nanti kumapi kena school suabangan poisya kecil terikam ikan beker ni isong kumne ipe jadi bayok kusna di school mah isuk kanan isuk men nomor balik ni nyiru isuk men nomor ba di school kinong hikaji kila trace kami patsi ban hikai nado ka kuliah ke poti hadu ka akor ke borong namar hakan ni kejuk pementangi dan kon boro arlem kajingdang justan bat ka akor ke borong namar ladang imnang ban borong ni kinong hikai ki balong mi ki papaat yang ni kalong len bangin im ladang iyo kanu ka thong ha ko kajing im ladang imnang pat ban borong ni kalong len ngatrai katang tadi ke ba ihat bat sius pa bat kor ya kinong hikai cuki jongi Batum juru kinong hikai hapati siem yang kena school, kita menteri dikiru pun ikun lajang. Batong bagi dia ikun pangin niat pun compare apa dengan jengyo apa komyo. Nama tum sini ni don hakui ke peram mana kene bangile touring city sepo nongtunggur apa ni don kene ke HDLP. Ting ni dan kena school pun di drop out. Andai ngila keli balik di prep school yang bangun sepenat. Anda latih penrai ke the way of fishing to kinong ikan lese kamlong kinda sutuk han ya kajing ko jong na lese kinda pay attention ya kajing tuna na lamar ni ai fully attention ya ki bala nang lupa dei ibadon ya kajing tuna pa ikan ai ka attention ko kung bade man ai namar hakaway classroom kindan beki quick learners but di slow learners dan namar ketangi hapan ban tip ba adu kan no lakor ku kena batu te kena nang tangi salah kan hingga ke pum ka kajingdawa jong ka kurs bat kapaar kalong ba nganumpun suki ingkren namar ka pinong ka kila kren lupa ke ba depan kren kematu yang hakmat jong ilang barok kapaar kalong ba ngihap himan soto ba kajung mentang kalong very competitive
te ngiya serum senang ni hapan komplit panur di panur komenta hang ni rum idon ki kusnam ki bangiyo nakilian di school tingi hat bang kriet ya tan barban bandong kompetitif apring jongi nang bangilong di basuk hadien habot namar ladani phai si kami yo jam ni hapan komplit buat ikam grade 4 buat om batang guru uat sulak nak play ya grade 4 mereka kena sayang tu bila nak play kiba la pada doktor kiba pada PhD bila nak play namar kata kalau kompetitif bah apa kan hadu ko kan jok pamanta wali kam di pare na pion hadi kam driver kinomio issue ba pas kelas 8 kini ki highly qualified ki pala pas 12 pala pas master ki pas degree har kom namar ta la dani la kerja environment ban kompetitif nado menta kamu kala hikai lupa ini kina train lupa ini pandang kata kompetitif mindset but satu wepat kalau ba nakalian ko face jungir initiate of force pinja vocational skill training ya kina kipalase hajing guna yang asal ki yo kim kuat show lani kimdan show ban kabai school dan nong kersian leseng dan ki dan kabai show andre lada ki school la lingba katai kam pat office ng sir video lesing ai ko ye pinja workshop umno career counseling but skill development training anang begitu ki balong interest kaban kibam interest yo kan school bila pan like training no namani haban dia berkena kendang ada jontong katong sen dot kibam kwa shu kan school ki kwa no pan long bo bukan bo shlong ande beauty parlor pan kapsyo nang ta pan prima kene pan electrician pan plumber patunta kata ka office kala pan ai kita ki training na banta jompi namar mitep bahadin bagalaskan dan dikena iba la saya lupa ka katong ko yung ini ko ang kuntang ini ko sa kunta ini yo katamur balong kunta andre kumbangi plan pan kalong kanong niya ka kumbangi plan andre ka don gawe pan ka backup plan ada ka feel ka plan B ka plan A ka plan B ka di bandan namar katanya hapan yan atli ki plan ka dingin ada ka feel ka way nomlong ka mentally depression inuan hadit ka kalong depress no namar paling la feel ka plan A plan B pat kampal nama tayo dan backup plan te kita di banga kwa ban pensyat api lada kinong kai ibasngat ya kene long ada ka tukum ka baru lada kasim community initiative ba identify ya ki kelas school kiba dan jingkran akan demo training te ngila kan effort hasil show agar mau dan kena school jingiro kibam dakan kimda kam kren beriu bahari leran bi she's seeing along you you look very handsome today nadu kata kasnihi man ke janme show ni phashi one wishing a good evening sir nalinyo kalong kumye ingiro subu menta da ngau pipi bhabrio kata kasni the pisung bang susitomru andrei pisu pumut pumat deniam nata kadau ketika program ngalap ke program ajingero bangero hiru ipi ginapnia Jamaica Federation bepilong ini jadi program nada pipelong ni program ni kiskol bepero gini tha ni molang gumni hajo dang mane gini kisni brother saudari pipelong ni ketika one day digital workshop ke Riwat College yang la ashiti kadut ni school tamba ni poy tamba kumasan santli te ngalase ni chikmat ni trelang berong bidan ni trelang ni pelong kumitu jai workshop nama kumbi am mes mene ba ini kepuar jang kejuk jang teknologi kejuk jang internet kejuk jang AI ikna antrai ki how iban tip company aspan AI ya tip company aspan teknologi ma ba barak kuthai layat kita nir hariwar hi ya baniat lang kita hi aku mensupen kenal kibian slogan one join kata dang shen ni po hariwar bala aku hariwar kumu principal po Survey Academy Desh perbikuan kot ingat bawa principal kong tengah list tepo riwat selatik tong kumu ngadai ni sini dengan tip agam siam dengan umut raiba ngidang eduna habaro kiliam iskul gidang duna ki college kim dan bahar dan iwe atli andalawan sini ngakidit ngai ke bos Edu Bridge ngai ke bos Irwar College te ke pengkidit mesin dengan ongkleng bagriwar sini mata kelanang kio abang apet kilis iskul kilai bon bha kiles jung school high secondary kunjo
Te ngadapet ikinang ruwairo kibun riwari. Te kene kapun iba iha riwar mingi sinis pensla ngelakiu sibuan. Nata kadaw ngaoy kiki habaret. You do have talents, you have skills. Kidan kasinang cista, kidan kabor. What you can point lagi. Mentas nam ngiyo 100% next year ngiyo kumjuhi. Bawa namang mga mlak mo ibes kemudian baru ngi balahi. Udah dan kami Kristum. Abu Kristum ngiyo result kebiang nata daw kinungiro kidan. Ngan situ kena pi gowe kiki habaret. Kedon gowe kiki tu kena sepanggi jakot. Ngatip kilatip efintip tangkal kedek story kadi situ kena bapau nama. Antai po Paris. Kini kijakot dan kijakot kita kisah tikatan hati gari kipelong ngaji marathon sports bankiu yang tahu modnar tu Eiffel Tower bankiu su clear tu bari bajak upay su site clear pan ai kusna gumbalong mata kasi tela dan sa totally kita kijakot bala persang ban yasin benta hataga sports bankiu su tahu Eiffel Tower. But mustn't put whistle baru layak kinti layak jam banki sunar. But suki iwe hindi iwe lanang hap lanang trot mambalay ujurang balat. Kipat baru Clarissa kilakan hoy yak itu kibla yat sikmat yak itu bela hap bakuli temna le issue. Mereka nang yat nang kinti nang jam sikmat nang bud benang hap nang hap senang hap Katu sa tangoy jagot. Question is clear. Barak Clarissa. Balik Clarissa, marhapadang kita dipajbar ko menamla hierno, yo mehap kita jong maniam. Rita ngapre, yat bet. Kenti bet. Adu poe clear. Andala her gem nanti lai kumlai bar aparayu. Congratulations. Melajok. Langsung pumut pumat liro tabong yo snow. Mabalay udew jakot ba kelut. Parbagi ang pajbar, payo mehap an hierno. Umios ngor, pabli yat bet, kita kaya snow kaya haplet. They gave up. Ikay na tayo siya nanti. Natakadaw, kiro kung haplet, as students, pimday bat singap, yang ganuro. Hajing MP3 stop. Dan yang pipi pimla, kilabay, ano bang bamla. Natakadaw, suaman pagkut nganap penjong ini dia juga nama ba si kanang jalan tan ngat program bro te ngadong IP ba hagajing MH baru kibala sudah omdan ruwe bumla mga mapihila sudah tang dengkam bai dengkam ni ka jitristom kami ang pareng dengkam ni tagathong kumang pareng da dream share the dream big. If you don't dream big, you will not achieve. And remember, your limit is the sky. Iswa mo nga tungkod, nagkuha pa pinibol lang. Ikisiyo mo siya nga, and I request all the students please stand up and repeat after me and say it loud, okay? If I can dream it, louder. Say louder, okay? If I can dream it, I can achieve it. If I can achieve it, I can receive it. Thank you. Relation. Nakapata Miss Moyo Subhatapti. Secondary School. Kita sebagai ke Malay, Penengraj, pada Nanda Sagarkai, Mungki, secondary kita secondary school. Kita di sana, maka kita berjumpa dan proses di hati kita kita tersebut ini. Anta kita berdoa. Anta boleh bersekerat maunya
dan tapi dengan kajian ibu asas but